tasitolu dili atau inform baita bot sira katak ohin loron ruan uluresing 5 fulang Novembro tinan rihun ruan uluresing tolo Ministério Turismo honinha equipa realiza marcha caravana Timor Leste husi nebe husi tasitolu to largo lisidere. Ita hotu acompanha iha live stream ne katak marcha caravana ne mai husi município Sanolo Resentolo inclui Rayuan. Nebe mak honinha karakter kultura ninya. Tamane maluk sira marcha idane agora daung ami iha ona terminal Tasitolu, tona terminal Tasitolu, helatang minuto balutang ita beleto ona iha fati prefere. Tambane iha marcha idane hetang segurança máximo husi Polícia Nacional Timor Leste, além dene hetang mos segurança husi Ministério do Interior, nebe maka acompanha lau ain iha dalam público. Itu hotu hare kata mungkin motorizada sira nos acompanha marcha idane orine beleto iha pating largo lisidere ninya. Tamane maluk sira itu hotu hare kata iha balu maka lau ain ita hare faliba sorry kata labari kon sira começa mai nonton marcha idane. Inform baita bot sira katak iha rega nebe mak posai katak ba transporte publik sira nebe mak ohin lorong taka tambah Ministério Turismo realiza marcha caravana ninya. Tahu tu hare katak labari kusik feri katua sira começa acompanha marcha idane iha largo liside iha pating tasitolo niyan. Agora ami iha ona raipotu. Leru tuan to ona bai
Marsa Largo Lisbon. Mane Maluku Sira la bele halua na kompanyi na pate nga minha live streaming di Pusi Marsa Caravana. Ebe maka Ministério Turismo Realiza Marsa Dane Pusi município Sanolo Resitolo incluir Araiwan. Mane Maluku Espectador Sira itamutu hare bahane motorizada Sira mas começa a campanha Marsa autoridade Sira dos interior Ministério dos Interior mos começa lá ai transporte público Sira no transporte privado para dadang polisi trânsito para Sira tahoto harefa libasoring katak pusi labarik to soveng nebe maka mai lontong Marsa idane teni polisi transito Sira ma começa halau segurança máximo Bahia Marsa idane Bang itala bele uluk Sira ga dia Maluku Sira idane makitanya Marsa Caravana de maka mai ho Ministério Turismo organiza Marsa Hinoro ini iha tasitolu dile to largo lisidere tabne Maluku Sira ami ia ona raikotu ya São Miguel ini taluhan kompanyi na fating aminya live streaming liu husi aminya kenal televisão Timor Post Sira começa a entrar e a estrada de Odi a Harlem Marsa idane Maluku Sira idane ma kultura husi município Sanolo Resentolo ni bemak mai hosira ni karakter rasi dia kita haluan kompanyi na fating ami Maluku Sira idane maka kultura husi município Sira laten município ni bemak ne mesta husi município busquei dia kidane ma kultura husi município Sira hotu memak mai honia identidade
Aduh. Dia maluk sira ita kompanya ita hotu hareka tak ah idane maka kultura husi munisipio nebe mak bai honi identidade rasik. Idane maluk sira agora dau ngami iha ona kampung baru. Dia kita hotu hareka sore kita polisi di Sinar Timor Leste nos começa segurança makasa bai iha marsa ohin lorong ini ya. Iya. Hari tambah soring to iha kampung baru ninian itania polisi maritima sira komesa mos para ho di segurança ba iha marsa lorong nian alendene ita mos are bala bari ikua musilosa veri katua sira joven sira komesa iha dalam publiko ho di hare marsa lorong itu hari fali basori ngebe mata ora dalam iha kareta idane kultura bebe maka majusi munisipio so tare tambah sore loja sira bebe maka ora pansa sangi dalam publiko ema komesa sayona banonton iham balok marsa lorong ini ya dalam publiko na kono ho jovem labarik seri katua sira começa hambrik iha dalam publiko hodi assisti marsa caravana ninian nebe maka organiza husi ministeru turismo ninian dia kita hotu hari kata idane maka ministeru interior nebe maka lau ain iha tasitolu seto iha fatin largo lisdere fatin ikus ninian hotu hari basori transporte publik sira mos hapara polisi transit sira começa hapara sira tambah taona iha regras kata ohi hahu bema kahusi tuku rua to tuku hat lorai labele azuhalo movimento iha estrada publik sira hahusi tansitolu diri to largo liskin tambane maka polisi transit sira hapara transporte publik sira hotu
Ya maluk sira na pating inform baita bot sira katak agora de daun ami ia ona escola 30 de agosto ini laklero tuan to ona ba iha largo lisigere. Tamane husu na pating ta bot sira kumpanya na pating ami nia live stream idere. Ya maluk sira itu tuh hari katak ba iha karenta de bemba tulang itania maluk sira husi municipio San Lorenzo Sintolo incluir iwan de bemba mai honia karakter kultura ninia kalau marsa haku husi tasitolo dili seto iha largo sidere. Kemudian maluk sira na pating inform beta bot sira katak ami iha ona komando pentel komoro ini ya kita hotu hari tambah soring kultura sipil sira de bemba mai honia de tindane lase. Dia maluk sira dapat inform itu bot sira kata ami agora daun iha ona konte CPLP ini ya komoro ini ya tamane kita luang kumpanya na fating ami live streaming seto iha fating ikus nesan largo lisdere. Forza, forza. Depan ini munisipio lebih mana? Dan dia kida nema ka kultura husi munisipio ngusi munisipio ni be.
Ek maluk sira dene ma kultura husi munisipio e kusini yang be mak mai hon ini ya karakter rasi kusi sira ni kultura e kusini yang tamane maluk sira ita hotu hare katak iha kareta ni yang leten taraho pati hotais ne be maka kusi sira ni ya munisipio rasi. Munisipio ne be malu sira kampanye no fati dan yang makausi munisipio Manututu ne be mai honi nia karakter kultura rasi kita hoto hareka tak ia kareta lete na kono ho identidade kultura husi munisipio Manututu ne nia. Dek maluk sira iha ami iha ona plaza ninian apati hetan segurança husi polisi trânsito sira debe makapara motorizada sira no kereta pribadi sira no transporte publik sira iha plaza ninian. Tahoto hare basori kata idanema kultura husi municipio Sanolo Resitolo inclui raiwana bemak mai honi nia identidade rasi bemak halau marsa husi Tasitolu to iha largo lisidere. Ya kita udah hari basori katak itanya jovem sira tinguruan sira começa a sair mai nonton marsa ida ne ho hak solo kam nasa balu dansa
agora iha ona igreja imuting. Nagliurtan tama ona ba iha largo lisidere. Nahoto hare dari mak Polisi Nasional Timor Leste para transporte privado sira iha dalam bukit. Sale! Kami agora anda daun iha igreja imuti. Tamane maluk sira kita luang acompanha na pating a minha live stream. Maluk sira itahare nebe maka munisipio Likisar nebe mak mai honi nia kultura rase nebe mai hokantiku hehe inalo ne husi munisipio Likisar. Dia maluk sira na fata inform baita bot sira kata kami agora down iha ona sekolah desde dezembro. Dan ema kultura husi mana tutu denia. Ya kidan ema kusi we kusi raiwan ini ya di bemak mai honi ni kultura rasik.
Dek maluk sira ida nema kehusi munisipio Loteng Los Palos, nebe magmay honinnya kultura rase. Malau marsa kome hari tasi tolu to iha largo lisi dari itu mana nebe magmay soninnya ba itanya maluk sira husi munisipio Loteng nebe magmay soninnya kultura rase. Diek maluk sira na fata informa ito bot sira kata kagora bedaung ami yawana fatu hada. Iha kuartel kami iha ona kuartel Geral das Valentile fifte ternian daung nami iha ona ne lak berutuang kami bele to ona iha fating largo lisidere ne bemak fating ikus nian. Dia kita hari iha area fatu hada ninian labari kikuang feri Plosen Sira, itania jovem Sira, começa a abrir dalam publik, bodi assiste Marsa Caravana, e bem que realiza o Ministério do Turismo nia, o Tasipolo, to iha largo desidere.
Calling out? Yeah.
Maluk sira na fata informa baita bot sira kata ka goradão a miona Colmera Palácio Presidencial berpitedil. Temane maluk sira heng minuto balutan mi bele to Marsa Caravana ni Timor Leste niang bele to ona iha largo lisidere iha Colmera Palácio Presidencial niang memak na kono ho Polisi Nasional Timor Leste ni beheto segurança máximo no susi itania Joven Sira ne bemaka goradão acompanha ba Marsa idane maluk sira ida kareta nebe makiha minya sore ne usi munisipio Covalima niya nebe mak mai honi niya kultura rasik. Dek maluk sira itare ya portão Palácio Presidente Linian, Itania Força, Sira nebe maka prepara ba ia 28 de novembro. Mos hambrik iha Marsa nebe maka organiza husi Ministério Turismo, husi largo lisidere. Tamane ami ia ona fatti ami iha ona area baripiteni. Dia nafata informa ita botsira kata ka aming iha ona bebora dile semeng oing nomos edifício Timor Poste nian. Nakleurtang iha minuto balutang ami bele to ona iha largo lisidere. Marsa Caravana nebe mak organiza husi Ministério Turismo nian to ona iha largo lisidere. Lakleurtang. Mane maluk sira na fati acompanha a minha live streaming di husi canal televisão Timor Poste Debora TV. Maluk sira na fati informa betul sira kata ami iha Colmera Faron dengan minuto balutang iha largo lisidere.
yang maluk sirai ite hotu hare pasoring kata ki hamarse dene heta mos asidente kareta ho motor debe make iha area beboran ini yang Mirkolet 09 putar bawah. Íamos bombeiros que acompanha Marsa e Danei.
Raimores. Raimores. Ay, ay, Leo. Ay, Leo, bueno, metan. Sino, Carlos, le va a decir, Norina. Sino, fotos. Ay, te le van a ir, quisiera más una más. Ay, no.
Fokus kamera. Ini lihat sama sekali mata-mata.